Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Teret nasljedstva i teškoće u poslovnom životu. Aleksandar je nedavno podelio svoje razmišljenja o tome kako je odrastao uz oca koji je izgradio imperiju. Teško je prihvatiti da nikad nećeš biti bolji od njega, rekao je u jednom intervjuu. Kako je istakao, njegov otac mu je dao vremena, rigorozno vaspitanje i naučio ga je da ne računa na to da ćeš trošiti njegovo bogatstvo, te je Aleksandar prošao kroz sve radne pozicije u kompaniji, od fizičkih poslova do menadžerskih funkcija. Jedna od najzanimljivijih priča o svom odrastanju Aleksandar je podelio sa javnošću. Prisjetivši se kada je sa 14 godina radio na postavljanju ograde u vrućem letnjem periodu, zbog iscrpljujućeg rada onesvestio se, a da mu je baka zamjerila ocu smatrajući da je previše strog prema njemu. Uprkos tome, Aleksandar danas s ponosom ističe da voli svoj posao, a kao potpredsjednik MK grupe smatra čast preuzeti odgovornost za vođenje kompanije. Zaključak. Aleksandar Kostić je definitivno budućnost MK grupe i porodične imperije. Sa bogatim iskustvom i poslovnim sposobnostima, on se polako, ali sigurno, postaja kao naslednik Miodraga Kostića, učeći na njegovom iskustvu i preuzimajući odgovornost za vođenje jednog od najuspješnijih poslovnih sistema u regionu. Piše portal kurir.rs.